خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إلياتوهاري المصطفى من مندوري أطهير المندوري يزداد شوقي كلما أيندرك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام الكبا مندم أم تغيني على فما في كبا شتانا تورما كأني الله سبحانه وتعالى في على كاكا على يكما كدواني شتانا تشيني بارينا نامبرولا أم بازيزين على فما توي على كبا صلى الله عليه وسلم كسنة المطهرة لبطول كما كمؤمن حكيم كبارا وبارا نا يا دمنا نام دمنا بسم الله الرحمن الرحيم يكفى هو أبتر وكاكو بتكه وكوري نقص البركة كوا بركة بالنقاشي أم على ديلي على كاكا على يا كما أم بازيزنا تكو بركة يا كفارانغا نمبارين بركة دكيني كسرالا نمبر لامي دكو كان سبب نيماي على كرب صلى الله عليه وسلم على كيرا نياما أسرة تامبولو نامي دكو سماما فوق أنزي علما kurana hijibu bi wara sababu ya alkira baye folomani labama kibaru ba kono hera fitini ni mbaba sababu do ni alkira sallallahu alaihi wasallam kero sababu yele hadhihi al umma al akhira ni muhammadin labanye salamu nanyina noko ala bitigana allah subhanahu wa fitri wala fe allah subhanahu wa ta'ala bi fitri wala sara tugo cejugo de la wala ala deli ala ka nganyu man nona wi ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli kishina ma chama be ala fa ala ko ke ala kraba sallallahu alaihi wasallam maka nay du ko kay ra yoro ambe du ko ke aka nganaw ye aka tamashen faraw ya ka sogma dani nganamu nga sogma dabbena nu ya demen ndi nay mbarala jango qur'an hijibu bi woro ka dakenye jango Allah subhanahu wa ta'ala ka maka korta jango jongato ala ka aywa yira sako ya kono no le wele ko alakra jonyon sana mon acamana musoma afolama ana labama ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli kishin ne ma chama be ala fa ala ko ke alakra ka sahaba kelengel na beka udayarolla unyana ma uyangara moko demen ni ndine mbarlo sarabe alaka ya rabbi alaka nafanu barakay nay du ko alakra jonyon sana mo yoro am sey ka du ko ke alakra sallallahu alaihi wasallam sudu nga sanamo ni alakra sallallahu alaihi wasallam ya fonya harsa kenaman nasula alaka imam nawawi sara kayralla ay hadsa sama riyadus salihin ana alaka nasara kayralla ko alaka bakko ko ka fam hono mande afalama ana labama ko udhakirkum allah fi ahli baiti ba hagli jinga allah zo mawla jumla kabira jumla mufida ni jumla bil bay dakurnya damado do alaka ba sallallahu alaihi wasallam ay laydu do aya jurus sirim hono mande kana kamin alaka bakat lewla fakata sedu ko kula de mele kelima ni mama ya jurute ke kafili ko jera bunya kera sababu ye sata'lama ghadan man al-kadhab al-ashir ni jora alanya ko ribado ko fitri wala bismillahir rahmanir rahim mangwaza munu ndashi do makamunu betlela kamma baya fini samaka bu yerla aywa alay mamunu bonye ko lu aywa iti bonye seme olula kebi seka nyina ala fa ko ala ka bonye seme la ala yoke o ko ray ala ta alay ko nonu la selu donné do amata yoroja herebe mina dama sendelima munu nye usedo ko ko seku ko doni jona
jango ala ka kaka ala ya kama ko ka seka minena fefe varla nyonga bengalo Allah subhanahu wa ta'ala ma bunye wallahi la ilaha illa huwa ni yo doya ede bi doya ni yi bolo da kulula ni kuluma bo non ede sey ko fe op ma fanga donc Allah subhanahu wa ta'ala mine do de dayele jon se kulu datugo Allah subhanahu wa ta'ala ya bolo aka ala ya bolo shi fe do ma jon se ka jon nyenyoni ka bo ma ala kra somo Allah subhanahu wa ta'ala yo bonye ala yo korta ala kra bakama selama angu bonye ku karama o do de fara anga te fembwana o yalla kra laydu de aka dakunye kele la sakama nasu ya sabati imam nawawi ya sabar riyad salihin na imam be korowere dona minde ni yawmo ko bola ala ka kelin mande amma assalamu ala kra sallallahu alaihi wasallam so dunga ka aywa bonye tiki beka bonye sememe ola no kra so pasema e ko tawbi jo oka ala ka kaka ala yakama kishi ne ma chama be ala fe ala ko ke ala kra na so dunga sanmaunga namboro lambi foli an barka dake al salama chama ana musomaye kadu ko nyini ambalma al salama fe ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala kan balu al salama chenka allah subhanahu wa ta'ala kan vatu al salama chenka assalamu al karamandeu kal jalasana okhara faqal minbar al fiqh al maliki nyazigile kokora minbar fiqh al maliki 120 malku bun anasaka kalambulo kono wal kalamu fiha insha allah ta'ala al zakati anga bisigi walada adakuriya dama do bina boli jaga de kunga inafo angunyo laydu ta salamu yakateme wa darsu fiha insha Allah ta'ala tabi'un lisabiqi bisigi awalada jurutugule do walada tamenena litatimma alfaida jango aywa faida kaseka dafa kuna foni kaseka aywa se aseyorola ambe Allah ta'ala deli alaka aywa a fotogo nyuma no ko yamma a bara togo nyuma ala ko no ko yana ambalu assalamu bela jalema assalamu az-zakatu qurbatun kabira fambi wele ko jaka bato bele bado nayi jate Allah subhanahu ka hakedo aya farday aka jonkana Allah subhanahu ya sedi mawo mama no nyakara yeralla wala ma otigila ma bakhilu yara Allahu ghaniyun anka ala karime ka buyma ikasena ga suma be fara nyonga ika bedu ka ban ika mishi anika saga nika bawa be fara nyonga iki ga nyina maya bele jele ke ko kola shi ka sano hami ika nafolo fara nyonga banki ukono iki ga nyala be beke o jateli la ko papio mara ni sera alama domina ibina don ko cena mami java ere de yere java jakay barka de aboba yi abati ki kama barka mai jakay barka yi aboba kan nafolo la bati kan nafolo sanu ka barka do ala nga jaka boba o ten nafolo tigi yere koy ay nafolo tigi ba kan nafolo hake de fo ulama uye don ba uye fuqaha uye bagandigi ba ka bagan hake de fo fuqaha uye dine famu ba uye sumandigi ba ka suma hake de fo dine famu ba uye fana sorla nafolo tigi min ala ya yere aywa deme ka dine famu nyuma de ama kwa yere ya do ka se ka barake nyada jaku yade do akelngele na belejele ka gere aywa sharia shido ba de la ka ko nafolo nyefo uye ko ka senaka suma nyefo uye o ka soraka jaga nyefo uye ka soraka tasra fo uye ninde bi famu alakra ka pmana al ulama warathatul anbiya ngena mo hodde ko baka jaga otla nende pma nyena bo naw nabi mon tara don bo be siga annona wala ambini fo al salama chamana musamaye beka don ko yimbe ka ke ko shiani do la ngatle labayna ko ne nga jan sabe ko do tlote abeka ke tlode yesisa bebe ka ken yere ti chugoni do ka kuma do bi 14 sama yela ma chugoni do bi jirati nunu nyegu azande ni ngoni mbe ko mi angwa famu na nyegu azande opma herebe mina na folotigi mi naba sharia don a sharia kala ka shire kika na folo sigi aka iki niku dashi aka son alaka hakema e ka boka dakenye ka di aka ta di yorola adoro me kana sarabla aywa sumandigi mi na ala ya ashido di mo chogodo bagandigi mi na ala ya ashido di mo chogodo ni ta shidon jaku ya do ko ne a kalamba doni ka bakan dadon bakon dadon de jien d'avait fait ka sababu ke tile laba man vient chogoyi ka febe sigi nambara ni ngaloka asebe me papier kono ka di fama ma ko misi kungolo e binani ka soro misi be misi kemeni mukambo o koraye ni patande bi sara la fama o kano dadon ayo aka jigi ayo o sebe inde o de be ka jira fa be fe ko misi o hakay ngam misi digi yere ba do ko misi kemeni mukan wala ma misi be kemeni mukan an sanje o ma fama o ta dadon sama yele mana yere sago sera abini ijo werela
ka flake wele ko an ye turani min za dongo ayo sugula turani be hon ka biya o genga na no etande o ayo gengo bla kerefe ni nyine njakay katla ka ta balon so wele kana ko nde anga jakay anye kanu nayi o ngana sor la iba fere ambasa balon so ba fo ko te bashi mba fere o ma ga turani ye joli ni hagaw bi joli sorobi ni ngoni internet sugula a chaale mbay wa woroy wal man jaale mbay watay o ma bashi talanga kuma on ne nyon jela na tan fla dima ni nde jakay alakara ko ndafo ma ka jakabo ni claude ni bagandigu ni claude na kadi mami asigi tienka na kadi mami lafiya ala karime ni jaga la fulejian nungo ala ka kele nyumandi amma ala ko kaka ala yakama ni nye ala ndafe fenga bonga mishila ndafe fenga bonga sakala ndafe fenga bonga ngabala ni ode nga enyi nena de ko ala de adima ala ka kele nyumandama ala ko kaka ala yakama jaga biseki sharia kitabu dema ka nyefo sharia shidombo yi o b'a fɔ ko ni misi sera ni hakɛ ma ni ya jakai ni si hakɛ jate ayo ye wajibi yala o b'o fiye fo si ka se ni hakɛ ma ni qualité ye wajibi yala o b'a fiye fo ka kɛ ni qualité ye a bɛ di ni hakɛ ni maasi ye fana de ma fɛn min y'o ko ye ka t'o de dilan e ni balimamuso cɛ ka t'o de dilan e ni ka fulakɛ cɛ ka t'o de dilan e sago la e b'a kɛ cogo min ka di ye tora ni yɛrɛ se e b'a dimi ala ka kelen ɲuman di an ma ala k'o k'a ka ala ya kama asalamaw jaga jɔyɔrɔ bonya fɛ nyafa yimbe se kaka qurinata dhikruha bis-salati fi kitabillahi al-hakim fi ghayri aya jaka joro bunye fe ka ko gele yam hormande nyakoro ala e jaka ko foli ni sel ko foli srinyona qur'an aya chamana aka kitabi chenyi kono o ba jirana ka foko jaka e sebe ko yi jaku ya bledo nayi jate وقد ضرب الله سبحانه وتعالى وعيدا كبيرا لمانع الزكاة السلامو ايتو nga hakil to ko toanyera la to nga ncheseri aito nga jaga ko mine nambolo flaya ala ye kangare gelam goshi qur'an na jaga bobali ayatlu ma jo alkalabaka kitabu chenyi ba fo yaqulu alhaq jalla sha'nuhu sitiki masap mana allah subhanahu ka kunye kabu allah subhanahu ko alquran chentigila aku anfaqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum almaut fayaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكون من الصالحين الكلام عندهم ni alafa ma kuma kan alquran ni centigi la ko alkaraba ka fani wa anfiqu muhra fi mandawni kun alapo ku kan aywa nafaqati di ay fi zakati ku ka di jakala nafaqati jumende ko do mais marazaqnakum ne alaye aw jon garseke morane ala de yoro suma mi nyaadi amma baka mi nyaadi amma nafolo mugu mi nyaadi amma ay jaka bo nafoleyna من قبل أن يأتي أحدكم الموت ينسى كسي أدولا كلمة أنا مين كان قال يا كي يرسكوي والما كبام بيو نوتجي نسى أنا بسكيني نسى ملك جورا دومنا نني من الملك فإذا قرأ بابه القارئ هادم اللذات ني دامو كربا ني أزرائيل عليه السلام يا كدا كونغ دومنا ني من الملك سكرا ديشيكا دومنا Allah sotala ko kwa kulu kan odo ale alama fa yaqula rabbi laula akhartani ala fama ne kunda do ngunda do kwa beta ja na fulete tieye ja fangate tieye ja je sete tieye ja se ala kelindai odo abado al hawl wal quwwatu lillahi azza wa jal se ala kelindai odo abodo o yoro de la kwa be ala dele ko ala ya fay ka jongema ala ya fay ka jom summa ala nasrla ek mbison kaneseki ka siradia nga wuli ka boni mbanaina nga boni ndayoraina nga segi kata Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaruma ila ajalin qarib ka wati doni varanjika nen ngara bane ala ita do ko ngele varaka wa wala ita kalo faraka wa wala ita san varaka no yere ka doko ala wati kumurinda ma faraka fa asaddaqa aywa jagami ngoni njuru kumbena o tede o sarale ko fe aywa ala najaka di adi chugo la safo kenze alama wa akon min as-salihin nasor la ba me hijima ala na hiji fanake nimbi fo Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru nyefe wati mina azrailu yele ko fe nyena mata yeke bita lakali kwa se ka ja ka bolo ka ja ay kono ka ja Allah subhanahu wa ta'ala ba fama ko fatal awanu ndara kadange aw man mina kiraw bolo ama mina nabi mo mblo matte ema ni vo wati tara kadange ko imbana ne laydu min di modedo ni wati dafara bana la yastaqdimuna sa'atan wala yasta'khirun nyeka mi franjati yala ka wati wala opma azra ila minangata azra ila ba mondo kata datikima
o kuma go yesa ibi saraka do ko chena wati labli aslamo ay jagadi wallahi o masigi kam ngam ma ka jagama fembe ala fa on garle do noyi Allah so tala yanda wa nyineta ala mangutula ala ti nyinango amba fo ayede ngwaka kanga di wa yadi adi chukola o ya nga fota ay ato o bana daba mace ala ka kilin mandi amma ala ko kaka ala yakama qala as-sahabi al-jalil حبر الأمة وترجمة الملة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما alaka sasama ka sahaba changana do be Abdullah ibn Abbas mo mande la don ba bawdo do alakara ya mangutu ni oyi Abdullah ibn Abbas ko tafsir sawi tiki ne hadisa sama ayayin tafsiru kayorola kajira mo mande la ko jakay sebe ko klote ko Abdullah ibn Abbas ko walakara bako sallallahu alaihi wasallam ma qasura ahadun fi zakati wal hajj illa sa ala raj'a inda al mauti ko hunu mande chema ana musoma foloma ana labama ko mashimi kunda la surnya jaga kola mashimi kunda la surnya ula hiji kola ka jaga na fulo sora ka bangadi ka hiji na fulo sora ka bangata illa sa al raj'a inda al mauti faka sekili nyini sayawati da bi sekili nyini ala fa ko ala ngunde min lo nyadon o basara wati taraka danga ya rabbi ala kana nimsa wati ke inda sakaratil mauti sakara wati ala kan shama o basara timina billahi وقد شرط الشارع الحكيم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم هلبي ايوا جاغا جورو كا كوكورما دوندو الله صلى الله عليه وسلم ايوا شرط ياك اماندوني دخول الجنه في فعل بعض المأمورات منها اخرج الزكاه اي يامر سنما دو فو كل الجنه غارانتي اماندوني جاغا بوليبه او يامر سنمونا alkaraba ko ma min abdin yusalli salawat al khamsa ako alaka joshiti nim hurum mandela ko alabison ka ya mariya ko bi farda duru seli ad seli chokola ya so ramadana ka singalo ashun chokola wa yukhriju zakata ka jagadi addi chokola wa yashanabul kaba'ira sab'a Allah subhanahu wa ta'ala ye kaba'ira jurmu wolof la mi vo mo beqatu aywa kabi ayura jenya aywa ofen wolof lala illa fatahta lahu abwab aljanna fa Allah subhanahu wa ta'ala kaka aljine aka jonyumo aka awliya o anyum bismillah yoro aywa fo ala ko dawyel aye wa qila lahu udkhul bisalami kasoro ka fo o jonge o jomsoye ko jaga bola seliba shumba kaba ira jurumu aywa tangani ba ala ka jonge ala ka jomso ala ko ki bismillah ki nambe ko yande aljine ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kan ko ya ana mal asama bila jalema rawahu an-nasa'i ana abi hurayra imam abu hurayra lakal ko ala rabbama imam an-nasawi tambo siga 120 aka sunanuna alhamdulillah rabbil alamin kuma jose nani nana laban o de wa fiqhuha an ya fa yo ngamena kuma jagaka ala iddata awjuhi nyeda damadoka aywa o nyeda damadola aywa sabatta mena ni nani na dayla toy jaga ko yera wala da famuya anga sharia kitabu kono mba fo ay alkama alislamu alkramandew ay to anga segi sharia kitabu nonuma akana dine mine jamana laba demsen sendelu dala neka o be mivo a amin da fame aywa a 100% o manja nu yo dotaya o be dotaya abi farafara nyonga alhamdulillah rabbil alamin ulama urrasikhono ya sabaka dakenye ka kunguna nye tende ka bonyona ka faranyonga sheria gafe munongono mahono mande aywa doni baw benaka ko doni ba munun da kono kuma bi masse alakra ka dine chiema nabi se aljinema oye almambam manani aywa uluka tasra ulama urasikhuna wi alay an garsake o mina o maliku bon ansaka tasra yi almami maliki madina kay madina dine koray dine tobbele jele minani ke ka bo madina de la angundi bora makka naka dine kana madina de angundi ka nyinama tokara madina de a fatura madina de madina kawde alakaba sallallahu alaihi wasallam janaza ke madina kawde be dine don ka tamo mo mande beka madina ka dine famuya be mba ombole ya o de ka damena la khadar la kata sheikh khallula o kitabu ye mi voanye jagala silame che yika bato sigo ka silame muso yika bato sigo ka falillahi alhamdu jamana laban demsen aywa data tele puma kura folaw
ba mine qur'ane aya la ya ka mine ayo hadisa la ya ka faranyonga ala ya sharia shida fande u ka puma ko ba nyesri ase ba bolo siri o ma fanga hagil to anyer lanina ne bene vo wallahi ngata jo ala nyakoro kiyama de la go shilla de banade anga islamiyya de banana ne ma fo jona islamiyya banana de anga islamiyya banana de munu nya bana afra fo itu yero bolo wo be ka to fulungo to katadi kuma kan no madama nga wallahi chekele asebe ka dakenye figu kitabu kelen sebe ka dakenye bato be seka ke mive ame nyondo ya hal ya sabe wallahi ala tabaraka do ala tleyerati son parce que ame nyondo ya opma fanga sabali ala na kira jati kama Allah subhanahu wa ta'ala jonsanama munundi amma marhu de mawago baluna ninga ala saturu baluna ninga Cheikh Mohamed Agib Susu baluna ninga Cheikh Mohamed Zaki num baluna ninga Cheikh Mohamed Mu'assila baluna ninga Corno Omar Ngijilo Kanu baluna ninga Corno Ahmad Hore Nyobo baluna ninga Mali Corona Tlebi Mukhtar kunta dewna mo dew Cheikh Said Ahmad Bakay kunta dewna mo dew Cheikh Mohamed Khalifa kunta dewna mo dew ala kra bona du a belejele a korle na kura a bebendeka ambanzigi chogodi o nona kene jele made bina fivi mugu bon chela chogodi kuni fana ya doye anga fongo oho ya doye no kera la khara na ala mando jane mena ngara fuye o tsaka ke fivi ta doye abi fode ko ta doye ni obi be mi ma labe mola o ta doye fivi ta nono doye ala ka kili mandi amma ala ko kaka ala yakama fiqhu hadarsun kabiru fambe wele ko jaka fiqhu wala da bile bado Allah subhanahu wa ta'ala ka fam to nyuma di ana bal aslam bela jale ma haza hinu bizatun minha ne fa vitni ni jaka fiqhu la ni zigi ma dafa sabana bekana insha Allah ta'ala obi wala da to ko koroma dondo ani ayo fa vitni mi vara nyonga liyantafi bi hala amu jango furba jamaka na fassara ala yakfi bi hala khas min as-sa'ilin mamuni ni ngal ke jaka ko la ko ka fevuye jango lu ku ka wasasara ala nas'alullah at-tawfiqa ambi ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan be sababa ma ala Allahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi وكنت جاب ألبول وعلى بالسولة وقد يجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط الآتية السلام شرط من السيسان كفواي وشرط من الدفع ما من جغب واجبية أوتيكا الشرط فلا الإسلام جغب واجبية السلام دكا فلا تجب على كافر ولا تصح منه جغت واجبية كافرك وهل لا يدي على تامنه أفلنا الحرية هورنيا فلا تجب على العبد جغت واجبية جونغا لأنه هو وما ملكت يده لسجده جون أنا بقول نفلو بيا أما كتاي عليه رأي نفلوي وكما جغت واجبية أبولا نفلو لا أصابنا ملك النسابي فم بيتك كنا سلامة سلامة مسوا أكسر أسرع حكا دوما على كربايت أبولش حكا ميما كو هونا نسنك سما سراني ما جغبالا نمشي سراني ما جغبالا نبان سغا سراني ما جغبالا نسن ور سراني ما جغبالا ويورا دبي ويلكو النسابو ويه حكى كرنغرا لني إن شاء الله تعالى نفعل بنا أيوة وحكى ودازج جرا واتنا تولا أكو وهو المقدار الذي حدده الشرع الحكيم في المال الذي تؤخذ منه الزكاة نافر كون نصاب ينافع يتوكمنا على رسول سما حكى دازج لي من جرا كون النفول السرع وما كون جاك من الله وسيأتي تفصيله في مواضعه إن شاء الله تعالى وكما نيفو بنا ايورو لا ايوا سجنا تولا ان شاء الله اناننا مرور حول كامل على المال سانغلي داكيني وكات ايوا تمن نفلوكا الذي بلغ النسابه نفلو من ناصرا ايوا جاكا حكما الا في الزروع والثمار فنا كرا سنك سموي ni سنك سمو كوندو انا جيري دون كوم نفا تمرو نو نيانو سيلمت الشرطية أيوة أولولا فإنه لا يشترط فيها مرور الحول سيلمت الشرطية أولولا كدا أيوة الله سبحانه وتعالى كمكان كقرآن السولة الكربانا من دوما كو وآتوا حقه يوم حصاده ni سنك سما ولا ما جيرو ناجير دي كاردومنا ولا ما يسرق سما غوشي دومنا أيوة أجاك دي أودو يرن على مكو بالا أودو wakuma ba jira nyotiki manaka nyogo shido mena kami gendela ni sanaka suma nasira aywa nisabu hakema o yorobe alaka hakad dulona ikana nakadi ya suma gendela ye kadi atikuma nakadi nana ye so ikada atikuma nga dakene ko ngo fa sabene ko fe ka gafela ko ikanyine nyoforo wala ikanyine mali furo aywa kwasira jakama
n'i ye a don da wɛrɛ fɛ walima i y'a bila cogo la ko cɛni wɛrɛ don na se ka foyi t'a la i b'a sara ka da mun kan jakuyara i ka ala n'a ka mɛlɛkɛw fɛ kami gende la kami ɲɔ gosiyɔrɔ la kami malo gosiyɔrɔ la o kuma a duruna faragu mali zakati min daynin yuhitu bihi kullihi aw mu'adhamihi a ka sɔrɔ jagokɛla ka nafolo mugu min b'a bolo a ka sɔrɔ kaana juru minnu bɛ a kaana o tɛ nafolo in n bɛɛ ta walima k'a fanba ta 100 b'i bolo i bɛ ka jago k'o la misali don 1,000,000 juru b'i la a bɛ fɔ ko a dayinu sagara ka ra'salmali juru ye nafolo kun kunu n'o kɛra jaga tɛ o tigilama kan wa hadha shartul khamisu fihi nadarun fi yawmina hadha ne denmisɛnnin ye kalan ma taa yɔrɔ jan anw bɛ karamɔgɔbaw de ka bulon kɔnɔ hali bi an bɛ ka darisu ta u fɛ an bɛ k'u ɲininka o dɔnnibaaba minnu bɛ an bolo bi jamana kan n'an ka silamɛya dajuru kalifa an bɛ olu ma nin masala in ka kan ka segin olu ma bi an bɛ tile min na bi k'a fɔ ko ni juru bɛ nafolotigi la juru min ka ca ni a yɛrɛ bolojɛ ye ko jaga tɛ a kan an ka bi tile in na a kuma ka kan ka segin ulamaw ma o de la n ko a ma n ko silamɛw ma fihi nazaru filɛli b'a la ni kuma in a bɛ filɛ ni hakili ye wa ruju'un ila ulama al-mufakkirin an bɛ segin ulamaw ma jango dɔnnibaa minnu bɛ tile dɔn bi n'u tulo ka bon n'u ni diɲɛ fantan naani mɔgɔw bɛ ka kuma o bɛ miiri ko in na k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ ɲɔgɔn tɛ anw ka nin fantan jamana ninnu ni 20,000,000 bɛ jagokɛla tɛgɛ kɔnɔ o b'o ta ka taa n'o ye ka t'o di tubabukɛ ma izini na tubabukɛ bɛ 100,000 marchandise ta ka d'o ma n'o nana i sigi yan anw ka nin fantan jamana ninnu na k'ale ye 20,000,000 1,000,000 ko jaga t'ale kan bari sabu ko 100,000,000 juru b'ale la anw ka nin jamana ninnu na sa ni 1,000,000 ma jaga bɔ 1,000,000 ma jaga bɔ jɔnni bɛna bɔ ne wa walima e de f'a ka nin fɔ segin dɔnnibaaw ma u ka fɛn dɔ fɔ an ye an bɛ segin n'o fɛn ye min baro sanfɛ yan k'o fɔ mɔgɔw ye ala k'a kelen ɲuman di an ma kuma laban insha allahu ta'ala asilamɛw tafasili minnu bɛ kɔfɛ sisan o ye walada in daminɛ f'a laban xɔlasa de bɛna kɛ o la ka kuma tɔn ka a fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka kaduru nisabu yɛrɛ bɛ daminɛ yɔrɔ min ani nisabu hakɛ min fɔra sɛnɛkɛfɛn nisabu ye joli ye bagan ta ye joli ye a ɲamɛ a n'a misi a n'a baganmisɛn nafolomugu n'o ye sanu ni wari ye o ta ye joli ye wa jaga yɛrɛ a ka kan ka di jɔni ni jɔni ma insha allahu ta'ala an bɛ dugawu ɲini aw fɛ a kan sama dugawu la ni ala sɔnna ma segin nata insha allahu ta'ala garabikɛ bɛna a cɛsiri k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ segin nata walada ye jango jaga ko kuma ka kunkuru sigi sabala khawfa tatwili wal atnabi kuma kana bolobo kojugu ni ala sɔnna ma an bɛna an cɛsiri fana insha allahu ta'ala ala na kira dɛmɛni kama an tile bɛnni diinɛ ɲɛma minnu tile u dɛmɛni kama tasira kɔrɔ dɛmɛni kama ka nin jaga walada ninnu labɔ ka cɛri arajow fana na a ka silamɛw dɛmɛ a ka silamɛw nafa jaga ko manga min bɛ jamana kɔnɔ jango nɔgɔya ka k'a la barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa fi hadisi nabiyyihil karim innahu huwas sami'ul alim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي لليطهر المصطفى من منظر الطاهر منظر يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما